korek Mas, bikin oleng sampai pagi Mas Bro. Julio Audio dan Vanessa Lighting, oles turun naik kakak. He 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 asik. Jam arlojiku pukul 2:30, ku terima surat biru, istrinya putus cinta, hatiku lama dibobol. Hey. Tak sangka tak kuduga, istrinya putus cinta, padahal aku cinta. Sebagai laki-laki aku pasang strategi, segala jurus ku pakai, dukun kampung ku dekati, rawin jenius beraksi. Akhir dukun kampung, go, go. Memang aku sadari bukan pegawai negeri, enak saja kau putuskan cintaku. Lemah dibobol. Julio Audio dan Vanessa Lighting.